Tubahaye ikaze tuje ku kibanza cya kane, reka dutangire tubabwira nimero: 0722 66 72 7. Iyo niyo nimero watwandikiraho cyangwa se ukaduhamagara. Aha rero tuje ku kibanza kiri ahantu heza, nk'uko mubona uyu ni umuhanda wa karitsiye Principal iri hepfo gatoya. Ni ikibanza kiri i Bumbogo, kiri mu nce za bya bibanza twigeze kuvuga ko ari 3 n'igice, 2 gutyo, ibintu nk'ibyo. Ibyo bibanza murabyibuka, twabikoreye videwo zatambutse. Niba uzishaka uranyarukira kuri iyi cano urebe, ziri inyuma twazitambukije. Iki kibanza rero cyo kiri muri icyo gice, noneho wumve amafaranga gihagaze, kirahita gitandukana na bya bindi. Kandi iki kibanza nacyo koko mu by'ukuri kirayakwiye, kuko kiri ahantu heza. Kuko hariya mureba ni hahandi hejuru hariya mubona bari kubaka etaje, ntabwo muri kuyireba neza ariko wenda igishushanyo murakibona. Ni hahandi perezida yiyamamariza, aho bita i Karama, hepfo za Rubungo, hafi za Nyabikenke, hafi n'ahantu bita mu Kinyaga mu Izindiro. Bishatse kuvuga iki rero? Uva mu Izindiro kuri moto direkite iminota 10 cyangwa 8 irahakugeza ku note y'igihumbi cyonyine. Igihumbi utegeye i Musave bwo baguca 800 Musave kuri kariya kagari. Ubwo ndi kubwira abantu basa nkaho bahazi. Abatahazi, hano ni mu murenge wa Bumbogo, akarere ko ni aka Gasabo, umujyi ni uwa Kigali. Ngira ngo ku batahazi ni aho ngaho. Icyerekezo cyaho ni Kimironko, Zindiro, Musave, Bumbogo, nyine hahita hakurikiraho nyine uba wageze muri Bumbogo. Ni umurenge uri mu mujyi wa Kigali. Icyo kibanza rero dore ngiki, nkeka ko buno busobanuro mba ntambukijeho ari bwo bw'ingenzi kuruta ubutaka. Ubutaka n'ubundi tuba dushobora kuba twakubwira ati ubutaka, ikibanza aho giherereye biba ari iby'ingenzi. Gutunga kamera mu kibanza n'ubundi byose aba ari kimwe, ubutaka aba ari ubutaka. Gusa aho giherereye, karitsiye kirimo, dore ngiyi, dore umuhanda nguwo, ni ahantu heza cyane, hari byose bikenewe. Gihagaze miliyoni 15 ziri negosiyabule. Icyangombwa kirihariye, icyangombwa kirajya metasiyo. Ni ahantu heza cyane. Hasigaye ibibanza 6, nabyo turaje tubikore vuba vuba. Muri aya mezi mwigurire ikibanza. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.